Iako mi je bilo sjajno da se završi u ovom stilu s ovom pobjedom 2-2. Znam da ste iscrpljeni od navijanja, verovatno možda je baš u provoke, ali vas molim u ime celog tima da ostanete još jedan meč, da ostanemo ovu titulu! Zato malo da se uspojeno da se bude radi ovih nekih za radio televiziju studije. Toliko pobjeda u sistemu, da li je jedan svađa od ovo? Ovo da nema svađa od ova pobjeda, ali kažem, ovo nije pitanje individualnog zalaganja na terenu i sve pobjede koje se postavljaju očigledno nisu dovoljne da ostavimo titulu, zato sam sve zavolio da ostanu, znam da je teško. Idite posljedno u timu, pojedite neke bure koje se vratiće, da ima kakve trenutka. Vraćamo sa sučeve! Nisi ništa! Ništa! Volite mi što moramo da pokažemo. I dužim kao neki političar govore, ali hoću da vam kažem da je bitno da budete svi pod narednog meča, da podržimo Janka Viktora meča koji igra, da osvojimo titulu i da ovo stvarimo od vas. Slušaj, taj ovo timu za partiju za uvedljivi radio televiziju Srbije. Ajmo da napravimo još malo buke i još jedan pozdrav za Novaka! Zaključi boje naše timu. Čuli ste i Novak da se zamolio da ostanemo u što većem broju da tribine arene budu pune, pošto naredni meč koji će se igrati će biti meč koji će odlučiti i ja se najiskrenije nadam da će Srbiji doneti prvu titulu u Davis Cupu.